DPA long live, Raju Devi long live, Agmawari long live. थामथि खेबनि थाखाय नरेन्द्र मोदीखौ हादोरनि गाहाय मन्थ्रि खालामनो खुंथायाव थानाय बिजेपि हानजाया फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनाया नोजोर बोथाव जादों। बे बेलायाव बेरेखा हानजायाबो उन जानानै थायाखै। आसामजों लोगोसे बिटिआर हालामावबो बिसायख'थिनि बारा गोगोमै बारनो लादों। मख'जाथाव बाथ्रानि बिटिआर हालामनि मैखोम बेरेखा हानजा बिपिएफआ बिटिआरनि सिंनि मोननै लोकसभा बियाब फारियै क'क्राझार आरो दरं उदालगुरिनि अनगायैबो बरपेटा आरो सनितपुर बियाबाव बिजाथिनि मुंखौ फोसावबाय। गुबुन फारसेथिं थांनाय 27 मार्च खालारखालि राजु देउरि बिथाङा बिपिएफनि बिजाथि महरै सनितपुर लोकसभा बियाबाव नमिनेसन गथायनाय उनावनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामबोदों। बेबायदि समावनो बिपिएफनि बिजाथि राजु देउरि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फैगौ लोकसभा बिसायख'थियाव सनितपुर बियाबाव बिपिएफनि देरहानाया रोखा, जोंनि जुजिनाया सोरजों जागोन दासिम नुनो मोनाखै होनना बुङो। आरो लोगोसेनो बे बाराव इभिएमआ टेम्पारिं जायाब्ला बिजेपि हाताव देश बासाव बेयो रोखा होनना खौरां बिजोङाव ओरैबादि बुङो। আমি বিভিন্ন দলৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিছোঁ তেখেতসকলে আমাক এছুৰেঞ্চ দিয়ে মিষ্টাৰ দেউৰী উই আৰ উইথ ইউ উই ৱান্ট ছাচ এ কম্পিটেণ্ট পাৰ্চন লাইক ইউ হু উইল এবল টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট অন বিহাফ অফ আছ ইন দিল্লী। কিমান গোটত জয়ী হ'ম বুলি আপুনি আশাবাদী? আমিতো এতিয়া 2 লাখৰ ওপৰত যাম বুলি ভাবিছোঁ। কেলে মানুহে অলৰেডি ফ্লাইং বুথ যিটো আছে আপোনাৰ বিজেপিয়ে যে কৈ আছিলে সিহঁতিটো এবাৰ নেপায়। তেখেতসকলৰ কেণ্ডিডেট আগতে কৈছিলে আমাৰ MP ডাঙৰীয়া এক্স MP মিষ্টাৰ দাসে কৈছিলে যিকে বানক এটা শব্দ এটা ইউজ কৰিছিলে সেইটো সত্য হ'লে মই কি ক'ম, সত্য কথাটো ক'বই লাগিব। তেখেতে কৈছিলে MG বানুক বুঢ়া গৰু নে কি বুলি শুনিছিলোঁ। এতিয়া কেণ্ডিডেট এমং দ্য কেণ্ডিডেট এতিয়া ৰাজু দেউৰী কোন, ৰঞ্জিত দত্ত কোন, এজ কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে, কেপেবল কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে আপোনালোকেহে জানে। এতিয়া সেইকাৰণে এজেণ্ট মানুহক দি পেলাই কিবা লাভ আছে নেকি? নাই। ৰঞ্জিত দত্তই কৈছে যে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত 9জনকৈ আমাৰ বিধায়ক আছে, বিধায়কে মোক সহায় কৰিব, বিধায়কৰ মাজত কম্পিটিশ্যন, বিৰোধী দল ইয়াত শূন্য। ইয়াৰ আগতে কংগ্ৰেছটো আছিলে, কংগ্ৰেছ থকা টাইমত কংগ্ৰেছতে গোটেই MLA আছিলে, একে ৰাতিয়ে কেনেকৈ বিজেপি হ'ল, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেনেকৈ জিকিলে, য'ত মানে গোটেইখিনিতো কংগ্ৰেছেই আছিলে, প্ৰধান বৰুৱা কেনেকৈ ছাডেনলি জিকি গ'ল, এইটোতো কংগ্ৰেছৰ পৰা জঁপিয়া মানুহ। তেখেতসকলৰ আমাৰ এটাই ভয়, নট অনলি ৰাজু দেউৰী, এতিয়া লুৰিণ জ্যোতিয়েও সেইটোৱে কয়, উকিল গগৈয়েও সেইটোৱে কয়, গৌৰৱ গগৈয়েও সেইটোৱে কয়, যিমান আমি লাইক মাইণ্ডেড অসমৰ কাৰণে চিঞৰা মানুহে যে EVM যদি টেম্পাৰিং নকৰে এবাৰ বিজেপি হাতাও দেশ বচাও। ইট ইজ ভেৰি কনফাৰ্ম। কাৰ লগত আপোনাৰ আমাৰ যুঁজটো আমি এতিয়ালৈকে দেখাই নাই আমাৰ লগত কোনো। উই ডণ্ট চি EVMৰ টেম্পাৰিং কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে এতিয়া ৰাইজক মাছে মাংস। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।